shari garden tandi na kasyo mureke mbabwiza ukuri nituzadura n'amajeri bube nayangaye muzoza mugira abagabo bazima twobona ifaranga zintuze zicaye twegerane pasteur ben kuduhamagara umuyumbe tube nkabakoraga udumaka iminsi 2 turege bene uyu muntu kuri Yesu tumubwire ngo sikuni gute papa imana izivugana n'ishuti zayo ibi mvuge kuri rutari kugira ngo ducanuke imana izivugana n'ishuti zayo ikavuga ngo mugende muzohamba mandiko kumaza 2 gusa ibindi muzobindekere ukutu muzamubwira utugira abanebwe bona ni karatasi ya mandiko yambaye inkazagaza sura bakavuga mu yahambe ngo inyakagano ngo zisosura zisuruka zitanyazwe zigasuruka oca atanyaze mukagira ngo umugabo w'umunyamurenge w'umunebwe yona ni karatasi imwe ya mandiko ihamze mu mayira 2 mutegerezwa gutesha agaciro ibyo abanyantege nke babatangaza mutegereza gutesha agaciro nimba ruhana mandu umusambanyi ndababayiti yanje bazontenge kugira ngo nabandi ico bita igihano public nukugira ngo nabandi babonyuriye batinye runo rukoza soni rubaye siko bimeze ariko nimba amabwire y'abadayimoni ashaka gucogoza ibyo kuri podium akwiye kuba n'imbaraga zo kubivuguruza kugira ngo abantu bababagire niko yabwiye umugabo wa Yezebeli n'indarya Ahabu arambwira ati uyu ni Eliya nobona wateje amapfa mu gihugu naho umukecuru umwe yigeze kunjariba nicyo nshorejeho mu bideguja kumurega ku Mana agiraga umugungu mwacu w'abasitiga siro ni wagazo yakundaga gufomorera inzoga biteye ubwo akamafa akayifomorera umunsi twabitaho nanejejwe n'aya matabiri usarire hari amatabiri amwe bigeze kuvuga tukibarugura iwacu turi mu mahombi baravuga ngo umuntu wese ngo agiye kuzurizwa mu mwanya arimo ico gihe twabanaga na mwene data gatabazi mu mahombi none twabyumva twibereye ruguru umuntu turi muri busoka bene irya y'umujugujugu bamwe bazanye ibigori ko turosa mu mahombi umuriro wase w'Imana ukareba ibintu bigiye kuzuzwa mu mwanya wabyo ukabibura ugatekereza igihe abantu bazogira amandi mu ikanisa ukabibura ugatekereza igihe abantu bazokritika gushamburiya ibihe ko twabimaze mu mihana ruguru iwacu ukabibura ukareba igihe abantu bafite inshingano mu makanisa babayumbe nkatwe inda zizoza zitwa izabo bakazi n'abakeka tukabibura tukama tuvuga ngo ibindi bizo twagaza twigabura tukaja mu butayo bamwe bakaja kurya karingi abandi bakaja mu butayo bw'irunda abandi bakaja muri Kitabi ngo twese tuzohure ejo ngo kumugoroba ngo ni kwi sifa kwa Mungu yeye nimwongereho ngo amen ariko bagira gutya kacura kunguti karatasi ngo umuntu agiye kuzurizwa mu mwanya tandi la kosa sila belgarde tuturanye n'abantu bateza bumvibi baza batubwira baza batanga iki ayiwa baza batanga icyacumi bataza bumva ico kivuga baza buzuzwa bataza bakenera ku isoko yo kuzuzwa baza banezerwa bataza bahiga kumenya hirya y'umuneze umunyabwenge buke wese azagira ngo hirya y'ibzazi nta bundi bwenge bwahishe noneho agahota ariko umunyabwenge nyawe ahora higa hirya y'ahwazi kuko ariho hahishe ubwenge umutaramyi tentation otala ebeni ya sobenication encorme feni encoscation urugamba rukarangira saa 3 bo rurwanya iminsi ngahe 10 cyangwa 5 bitewe niki na strategie yigishijwe ico bita tactique de combat azi strategies urugamba yabonye turango ntitwova mu aduye ariko naca hano uyagacano hano imbere tukabateganya n'izimbunde zibiri nini baramba baharanira hano ngo niho mwisuzo iyi micamu yo hasi yose yaciwemo amazi imbaraga zaciye muri ya mica tegere mbabwira ngo imbaraga zaciye muri ya mica ziza zikora igitanga tweruvu yafashwe iki ya tweruvu yari yasaze mwira yafashwe aho ngo bavuze ko harimo na RPG standard aho ngo na box 8 za SMG aho ngo n'amatekwa zine n'icombe warangiza ukamusimbuka n'ubunebwe ngo bakubisemwe ngo tumukanyage satani ngo tumukanyage aza gukanyagukarinda usaza arambirije mu mutima bakakugiraho umuzunguko bakagukuraho ishupa wavuye mu nama muri Ethiopia bakagukura ishupa tugaceceka abantu bagaceceka ubuzikiza kibitera yaragukandagiye uzuririmba utumukanyage rakicecekera nawe akavuga ngo tumukanyage haba hakanyazwe ndi
Eyo satani arimo ngo tumukanyage mwanadamu nawe ukarimo tumukanyage satani. Nta buryo wokandagira ico. Ariko ibishasha twahuriyemo kuvuma. Ibyo biraza gufuduka to. Umugabo ararisikirije arariteri undarisiga. Sai naje kako byaritsenda kumera. Akakubwira wati ndibakundege. None mbona sai umwana mushwa tutoni nawe. Yamasa nutumvise uko mubwiye. Ya. Uzoza unumva ndakwihanangirije. Nimuvuge ngo amen. Umugabo arariterera bagenzi baramwakira arariterera. Wabati ndaguteka. Ipendo yibye. Ipendo no gusambana. Ipendo yaravuye kuroga. Ipendo yaravuye gushorera ikimasa cy'abandi cururayi. Hari ikimasa bari bamufatanye. Muzo yasubize gayo amaparuwasi azofunga amapendo. Nakiraha turacayajegeza muri uyu mushasha. Basohoke bareke gusakurisha ibirenge gira tuvugana ya magambo meza. 8:30 nako kantu dusoma kugira ngo twihute. Filipo arirukanka yumva soma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo soma ibyo urabyumva? Amen. Dusubiremo. Filipo arirukanka yumva soma igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? Amen. Ninde muntu uzi gusoma yihuta? Ariko uyangana use n'uwihuseho kuko nzi gukunda kuvuga usa n'uwitonze bene kuriya kwawe. Je kavuga nsa n'uwihuseho. Ngaho nsomera Yesaya 53 no kuri 1 nushaka ugeze nko kuri 5 gusa. Yesaya 53 guheraho. Ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Yego. Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji k'igishitsi cumburira mu butaka bwumye. Yego. Tiyari afite inshusho nziza cyangwa igikundiro. Yego. Kandi ubwo twamubonaga tiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Noko. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe titumwubahe. Kane. Nukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amen. Amen. Hallelujah. Sifa ni za Bwana. Ngaho ni muzamura amaboko duheze Imana icubahiro. Semeni hallelujah kubwa. Ndashimira abashumba bo muri iri torero batanze ikibanza gikorerwa mu gitaramo, mwabikoze neza. Turashimira abayumbe badutekereje bo muri kano karere. Amen. Mwabikoze neza. Hirya yo kuba abira n'inshuti muri n'abagabo. Nokuri mwagize neza, Imana ibaho umugisha. Amen. Tubivuze buke tubaye twihuta kugira ngo tuganire mu kanya gato, ariko nuko habe nubwo twobitindana tukabisubiramo tukabivuga kenshi, nanone twogenda dusa n'ababasubira muri iryo jambo, cyangwa Imana ikatwungura andi meza arenze iryo, ariko nanone byose bikagenda biganisha ku ijambo ryo kubifuriza umugisha w'Imana nkababikoze nkababitekereje. Mwagize neza. Sifa ni za Bwana. Amen. Na bene data twagendanye turabashimiye bo mu karere kiwacu. Reka nkubirize gira
abantu baze kureba uburyo basheburura igitaramo cyo gutahana nanone nyine ninka ko kuri. Haleluya. Nukuri kurya iyo umuntu yatinza abandi bakazagera nka masaha amwe atakiri nkayo kugira kucegeranya nko kumwegeranyije irituro kugira ngo umuntu nyina gitahane kibumza ari kizima cyose gitaramo imbere y'Imana. Sema amen. Haleluya. Nimuvuge ngo amen. Amen. Mwene datuganiriye yagize neza. Imana imuhe umugisha. Burije amasaha yo yagiye, ariko reka tuvuganira ijambo rivuga ngo ibyo uzusoma ibyo ubamo uzubyumva. Tuvuga n'ubwiza imbaraga zo kumva. Nitumara kumva niki. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kumva niki? Imbaraga zo kumva. Iyo umuntu yumvise azamera ati nagumye gusoma bino bintu biranezeza, aya magambo aramfasha kuva nijoro. Musaye Bibiliya ni nziza. Nukuri kumbabwiye. Kandi ziba nziza nyine iyo umaze kukuvugisha abantu bose igihe cy'amasaha 5 y'ijoro. Iziru ikagira ko ubundi bwiza none itari ifite. Kweri umugabo umwe ngo yanze gutiza Bibiliya akazabwira babo n'indozo bitubwire ejo bundi. Ngira ni pastor Maisha habwiriza. Aratubwira ngo bigeze kura kwitira umugabo umwe arayibima ngazora karambura impapuro muzoyigarura isa gutya. Kubera ukuntu yoza abona kurengiri haruguru za Bibiliya ico gihe byari bigoye kugira ngo izoturuke mu Rwanda irenge akabona biragoye. Ndashima Imana kubo duteranya abashumba n'abatarasengerwa n'abisengeye bafite ubuzuke mu mitima ndetse n'abatarabyuka mu mitima nabo turanezerewe kubana nabo. None mwumva aya makuru nimuvuge ngo amen. Nasomye ijambo kumva. Usarire ururimi rwacu ruzarusa n'urukene pastor. Kumva ukabura nka definition yaryo mu rurimi rwacu ndaruhanja mu Gifaransa sanga hari amagambo abiri ngiye gushingiraho gira ngo umwanya muto ya nitumara soze tube kabakora ikindi Imana izobitije abahagarikizi nibo bagendaga kutuyobora mu bigiye kuba mukanya nabso. Sanga hari ijambo ryitwa ngo ni entendre na comprendre. Muntegera ku injiri yanje igeze kure. Ijambo ryitwa entendre na comprendre biratandukanye mu Gifaransa. Definition yo muri Larousse yavuze ngo kuri entendre ngo c'est un processus physique de perception des sons. Nukumva mu buryo physique mu buryo bw'imiremere ijwi. Nimwumve mbabwira amakuru nimuvuge ngo amen. Gapa mvuze gutewa mpamagaye nde iba kuvuga cyane mpamagaye niki gitumye umenya ko mpamagaye gapa. Oyaye mwumve tureke gusakuza injiri yanje igeze kure. Niki gitumye umenya ko mvuze gapapa nuko wumvise. Niki cyatumye wumva na amatwi suko ni processus physique no kuvuga ngo kuturemye ukutwebwe dusa. Ni ikintu gikozwe mu buryo bugaragara umuntu akumva ijwi rivuze akamenya ko ahamagawe nde gapapa. Ariko comprendre yantangaje iyo yavuze ngo ni processus mental. Nimuvuge ngo amen. Yavuze ngo ni processus mental ngo qui donne un sens à ce son. Ngiyo ni processus n'uburyo bwo kumva ndetse igatanga ngo ni gisobanuro cico iryo jwi rivuze. Sinzi ko mbasha kubivuga neza. Niyo muvuge ngo amen. Filipo ngo imwukura mubwira ngo umanuke muri iriya nzira ngo y'ubutayu yerekera hehe igazi. Ngo nuhagera urahura n'inkone ngo yayisoma amagambo itahaye yumva. Ngo numara uze kuyibaza ngo ese ibyisoma iri kirabyumva. Sema amen. Ibyisoma iriko irabyumva.
ni hano twasomye ngo aramanuka ngo ashika asanga inkone ngo yihinye ku gitabo cy'umuhanuzi Yesaya iri mu igare rikuruka. Inkone iyo iratashe yahoraga ija i Yerusalemu gusenga uko umwaka utashe. Duheze Imana icubahiro yeme nimuvuge ngo amen. Yahoraga ija i Yerusalemu gusenga kuko utazusiba buri cyumweru umwaka ukaza ugashira woharura wosanga warasibye gusa cya cyumweru wari urwaye cyangwe wari uri mu ruzinduko. Abantu inkone igahora ije Yerusalemu ikaja gusenga ikaja gutura amaturo uko umwaka utashe, ariko ikagenda itagira kumva, itarigeze yumva izija gusenga uko umwaka utashe. Ariko kumva byarayibereye ikibazo. Yari yarantandira ariko ntiyari yarakomprendre. Yari yarumvise ko kuje Yerusalemu gusenga bibaho bikenewe, ariko ntiyari yaratahuye icaza aja gusenga ngo yumve icari cyo muri we. Nimwongere ngo amen. Sifa ni za Bwana. Haleluya Yesu waje. Sifa ni za Mungu. Ngo asange kirasoma ya magambo ngo aravuga ngo yajangwe ngitama ijangwa kubagwa. Ngo yececeke imbere ngo ujya kwitama ngikemurwa ngo ubwoye. Aravuga ngo igihano kiduhesha amahoro ngo cari kuri we. Nimuvuga ngo amen. Agenda manuka yavuga imabaro ye aravuga ngo akuwe ngo ndetse ngo nabo mu gihe ngo ciwe ngo habe n'umuryango ngo ushobora kutazamenyekana. Agera aravuga ngo ese ngo uyu muhanuzi ngwibi ngo yoza byivugaho ngo cangwa ngo yoza bivuga ku wundi muntu. Inkone yari itaruva ivyayivuga yoza yumva bino bintu ikumva ni ibintu biremereye z'ubuhanuzi bukomeye bw'ibyabaye z'uwishwe z'uwakubiswe z'uwashizwe igihano. Ngo yararusha aravuga ngo ise ngo arasa n'uwamutanze ngo ise ngo niwe wamushenjaguye. Amare gusoma ico cegeranyo agira amahirwe ahura nande na Filipo ngaramubwira ngo ese ngo aramwegera ngo aramubaza ngo ese ibyo uhaye usoma uri kurabyumva. Inkoni iramubwira ngo ese nabyumva gute ntabisobanuriwe. Dutere haleluya yeme muzamura amaboko. Haleluya. Aramubwira ngo ese iki gitabo uyu muzingo w'igitabo ca Yesaya uhaye usoma ko yashenjaguwe ko yacecetse ngitamba ijangwa gukemurwa ubwoya ko igihano kiduhesha amahoro cari kiri kuri we ko kuwe mu bigihe ciwe uri kurabyumva. Inkone iramubwira ngo sobanurira. Filipo arayisobanura ngo amusobanurira ngo ubutumwa bwiza ngo kugeza aho inkone yamubwiye ngo ese ko numvise kandi ko nizeye haraburiki kugira ngo mbatise. Nimwongere ngo amina. Ko numvise kandi ko nizeye haraburiki kugira ngo mbatizwe. Ngo Filipo aramubwira ngo nukuri nta kikibuze ubwo wizeye ndakubatiza. Ngo bari bageze ku mugezi nibwo ico gihe inkone yamubwiye ayo makuru. Nimuvuge ngo amen. Nimwongere kandi ngo haleluya. Ijambo rya mbere kumva niyo soko yo kumenya. Umwanditsi ariko abanyabwenge nibeza yanditse ngo comprendre ngo c'est une source de sagesse. Kumva ibi bintu ngo niyo soko y'ubwenge buturuka ku Mana. Umwanditsi hano mu byahishuwe ni rimwe no kuri gatatu kugira ngo nihute yaravuze ngo hahirwa abantu basoma ngo amagambo y'ubu buhanuzi ngo ariko kandi hagahirwa n'abagira gute ngo n'abayumva. Sifa ni za Bwana. Utunga ubugingo n'uburemere bw'Imana muri wowe. Iyo muri wowe zino nyuguti zitaguhinduka ubuzima ubwira abantu alphabet kuko muri wowe nta buzima buri mundi wobaho ubuzima. Uru ni urufwabi ni B bavanze na A bikaba B. Yesu ni ye na E na C na U. C plus U donne su. Ye plus E donne ye. Ariko iyo bibaye ubuzima bw'umwuka ugira Yesu muri wewe. Sasa ko bimeze nukuvuga ngo wumvishe ijwi. Ayi nimuvuga ngo amina. Izi nyuguti ni ijwi ushobora kumva cyangwa ukagera ku rwego rwo kubitahura.
kumva ni entendre naho comprendre no gutahura. Nimuvuge ngo amen. Sifa ni za Bwana. Hahirwa abasoma amagambo y'ubu buhanuzi ariko hahirwa cyane abayumva. Sifa ni za Bwana. Kumva niyo soko yonyine y'ubumenyi, niyo soko y'ubwenge. Utarumvise wese aturaho ari igipfu, ariko wumvise wese aturaho ari umunyabwenge. Nimuvuge ngo amen. Twese ubu muzamubona abantu benshi bungutse bakomeye badandaje bagakomera kuri andi bavutse bazaho barangurira, bamenya amakuru, bamenya ko habibe igikiranguzo, hakaba prix d'achat, prix de vente na bénéfice. Muri ni système géométrique ni problème. Nije naringiye muri za triangle na rectangle. Bagaza batubwira ngo bénéfice égale prix de vente moins prix d'achat. Tukama dushira munsi bénéfice. Nukuvuga ngo si ikindi bakecu muzamu bikora. Nugufata uko wagurishije ugakuramo ikiranguzo uzubona inyungu zawe. Suko. No kubera iyo mpamvu umuntu yamavuga ngo mu Bushinwa namenye ko ariho hari mu gukorerwa aya mashati. Mu manya Kenya ishati iri muri 600 mu Bushinwa. Kuyemo transport no kurangura hano zoza mbona 500 y'ishati. Umugabo yamakadisha itike. Niki camuteye kubaka igorofa nuko yumvise aho barangurira, amenya naho agurishiriza garuse, abona mu plot. Iwe yabonye plot ataraja kurangura, abona nyamavira, abona azobona yo kuyobya amazi, azobona yo gushiramo umusingi, azobona ya ferabeto. Ituru ya kane navayo iri yanzu bazoyikodesha, twebwe ducumbika impunzi twishura. Yamaje kurangura. Nimuvuge ngo amen. Amen. Nimwongere ngo haleluya. Haleluya. Niki cyatumyagira uwo ujuzi nuko yamenye. Timubona uyu mwana kunguku aha yahembwa ni kanisa cyangwa kwagira gutya twese tukaja gusara. Wampanyika ngo umwana kubera ko kuruso mu myaka ari kuri umugabo. Noneho igituma hagira gutya tukaja gusara. Yabishoye mu imbaraga nti yabirose mu ijoro. Tuza turota twese tugasara, ariko ntawe uzurota ngo numara wa mu pratika senti yamivuga ntibibaho. Ngaho bazompembe. Kandi kutwoja wenda kwitaburo wosanga capacité pensive utayindusha, ariko kubera ko wamenye ibanga, wamenye ububwenge, bakwereka mi do re mi fa, nimbari do re mi fa sol la si do, barabikanda barakubita, urakubita wumva base, uvumbura pade, barayigamba, abandi barayishigikira barimo njewe, nuko byamaga biremera urahembwa. Niki n'ubwenge warabitekereje urangize ubikura mu majwi gusa yo kumva, umenya ko wewe senti munsi numara gushira mu bikorwa bino bumvishije. Ba pasteri bazogutelefona, bazogusaba kuzoza mu gikorane, bazogusaba kari wowe tuzokorana crusade y'umukutano w'abayumbe. Kubera iki? Kubera yuko bino wabimenye. Nukuvuga ngo ico wamenye ibanga. Wamenye ibanga. Senti nini ni kuri mu mutwe gusumba ingi y'ucuranga. Kuko ga nubugiye gukoraho urakora kuri senti, ariko harakora mu mutwe. Kuko ivyo ukora ko biragukomokamo bikururukira mu maboko bigaseruka ku mato. Wakubita ku mato tukumva amato ubwenge bwawe bukubise, aguturutse maseruka mu ntoki arakubise twumva amato mu ntoki, twebwe turasasa. Niki washirutse ubute ibyanditswe bikura mu utambuka urwego rwa entendre ugera ku rwego rwa comprendre. Wasimbutse urwego rwo kumva ugera mu rwego rwo gutahura, urakora. Umunsi wakoze byarabaye. Dutere haleluya. 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 Kumva ibingibi niyo soko y'ubwenge bw'ubumana. Ariko kubitahura niyo soko y'ubwenge bw'ubumana. Ariko kubyumva inkone yari igize igihe Yerusalemu gusenga, ariko yari ituye hitarumva ibingibi, yari igize igihe itazayumva ibingibi. Nimuvuge ngo amen. Umwanditsi Hosea aravuga ngo ubwoko bwanje burimbuwe buzira kutagira gute, kutamenya. Bwarumvise ariko ntibwamenye. Yeme nimumfashe rino jambo turyumve. Ubwoko bwanje bwarumvise ariko ntibwagize gute, tibwigeze bumenya. Ubuhanya bukomeye
nukumenya agakiza warangiza ntugashikire ukakamenya mu mvugo. Ejo bundi natawe ijambo ry'ubukristo butunzwe ku rurimi n'ubukristo bwo mu mutima. Ubukristo bwo ku rurimi nta muntu n'umwe ugira ubukene bwabwo. Abantu bazi kubuvuga iyo babashima hano, abantu bakabuvuga muri quartier, abantu bakabuhamiriza aho baza bagendana, ariko ntaho buhuriye n'ubukristo bwo mu mutima, kuko ubwo kukanwa ntawe utabwira, ariko ubwo mu mutima butunze abateye intambwe yo kumenya bakabukura mu ntambwe yo kubwumva. Ijambo rya kabiri, kumva niyo soko yo guhinduka. Rya mbere, kumva niyo soko yo kumenya. Cya kabiri, kumva niyo soko yo guhinduka. Ni muri Yohana 4:15 kugera kuri 19. Hari ahantu Yesu yahuye n'umusamariyakazi, mwayiririmbye usarire. Nico kiza kinyemeza neza yuko uwo munsi paye numvisha Imana yateguye mu bugingo bwaje. Amen. Umusamariyakazi ari kwiriba, ngo Yesu amuserukaho atumye abigishwa mu muhana, ngo aramubwira ngo ese wampaye ku mazi nanje nkaguha ku mazi kugira ngo wowe utazongera kugira inyota. Ngo uwo mugore yamabakiriye ngo ashaka kumenya ico Imana ivuze, ngo aramubwira ngo wewe ko tutagira ico dupfana, umwe karu umusamariya undi akaba umuyuda, duhuriye. Nimuvuge ngo amen. Yesu aramusobanurira, aramubwira ngo iyo bo wari umenye ugusabza amazi, warangiza ngo ukamenya nawe impano y'Imana imurimo, ngiwa yo yoguha ntiwokongeye kugira inyota ukundi. Wa mugore ngo arasubiragira andi matsiko ataho. Yesu yamamubwira guma kumubwira, aramubwira ati genda uzanire umugabo wawe. Wa mugore ati ntawe ngira. Yesu ati uvuze ukuri, wari ufite aba, ariko nundi usizi muhira nawe so wawe. Wa mugore ati gitangaza kiragwira, mwumva umuntu wayo umbwira ibyaje. Nimuvuge ngo amen. Zakayo amenye ko Yesu ari buca hantu, aravuga ngo ngiza amatsiko gusa yo kuja kureba uwo Yesu. Yesu ngo aramubwira ngo Zaka, ururuka kuko uyu munsi ndarara he? Ndarara iwawe. Yesu akimana kuba umushitsi wa Zakayo, niwo Zakayo yavuze ngo uwo nanyaze ndamwishura inshuro zingahe? Zine. Sifa ni za Bwana. Hallelujah. Hallelujah. Avuga ngo uwo nanyaze ndamwishura inshuro zine. Erege igikomeye sukujana Bibiliya ndende nkiyanje iziseruka hano muri kuno kwa igasubira igaseruka hano. Gutahura buno butunzi buyirimo nico gikenewe. Kwikiriza mwikanisa ntibikenewe, akenewe kwikiriza Bibiliya ibyanditswe muzikirize, ari byo mwikiriza mu mitima. Hirya yuko turaba Farisayo n'abasadukayo turi inkoneza z'i Yerusalemu gusenga ukwezi ukumwaka utashe. Ibi dusoma tuzatubyumva, ibi tubamo turabyumva. Nimuvuge ngo amen. Sema haleluya. Asifiwe sana. Hari cantangaje. Mwumva ukuntu abantu uziko dutuye mu ikanisa tuzatugira ngo tuzaturwanisha akaryenzu ry'Imana, rimwe na rimwe tutazaturwanisha akaryenzu y'Imana. Pawulo yigeze kuja i Damasiko, azi ko ari mu idini ryemera ry'iby'Imana, ngo aje kugera agiye gusohorayo, ngo umwukura mutungura uvuye mu ijuru, ngo ijwi riramubaza ngo ese undenganyiriza iki? Iwe biramutangaza, kuko yarazi yuko Judaisme ariko kuriho kwisi. Yarazi yuko idini ry'abayuda ry'abayahudi ibyo byemera ariko kuriho, ariko ntiyari bwabone ukuri nyako, yari atarabona Yesu. Nimuvuge ngo amen. Yari atarabona Yesu, ariko Yesu amutunguye aramubwira ngo undenganyiriza iki? Pawulo we undenganyiriza iki? Pawulo arumva, arakomprena, yumva, aravuga ngo ese urinde mwami ndenganya, urinde. Yesu arambwira ngo se Pawulo wobangurira ikirenge umuhunda wica umusha. Sema haleluya. Amen. Aramubwira ati Pawulo udapfa gasoni, wa munyedini w'igihume rya Judaisme, kuravuga ngo kurarwanisha akaryenzu yaje. Banzuze ngujanirira mu butayu, banze ngucurikana muri Arabie Saoudite,
ubanza ugumane nanje mbanze ngutere ningire muri kano kabando umufasha agira iminsi ingana gute imyaka 3 ngo haya trainingwa kugira ngo yumve kandi nawe mwikanisa yabwiraga abandi yuko ziza hayakora ni mwuvubuke haleluya amen ubukana dufite tutuye mwikanisa tuza dushaka kubwira abandi bantu bw'ibi turabyumva ibi ni turabyumva turabakorari turabyumva turi akina mama turabyumva turi urwego rw'abagabo turabyumva ngo ahubwo biturutse mu bushake bw'umwana w'Imana ngo bwonyine ngo ndetse je ngaragara ngo n'ingitumwa yakangahe yacene nimuvuge ngo amen nimuvuge ngo haleluya yabaye nk'umwana wavutse ari premature arababwira ati jewe seruse bwije nyuma y'abacu izacu ntumwa zo hambere zari zaramenye yagendanye nazo arazibwira bamwe akabwira ngo se baza banitande bamwe nguru umuhanuzi abandi Petero ati uri Kristo umwana w'Imana yamambwira ngo ariko shaho Petero utakindi stila kosala bene arambwira utakindi kibikubwiye ngo n'umwuka w'Imana ngo ni data ubigwiza gute ngo arabikubwiye kurya yaramubwiye ngo ubonye data shaho Petero niko Yesu kujya yarabwiye Petero yarambwira ngo nuko ubonye data watari data nta nyama n'amaraso zo gushura ibyo ngibyo Petero ntibishoboka nimuvuge ngo amen ayi nimuvuge ngo amina we amen kumva ibi ngibi nibwo buzima kurya muze mwagaza mubona intumwa bakavuga ngo barazikubiranya barazica zimwe zikamaze ngo ni mutubambe muducurise abandi ngo bakabakeba uruhu ibi tubamo twogira umwete wo kubyumva zohinduka rya jambo ngo nabubisisi bageze ino nimuvuge ngo amen muziki tuma si ibintu bigisa n'ikiditi bitaragira umufomoro ikiditi abantu bagaza bikoresha bagiye gufroda Montanzoga izinyobwa ikidito nibagira ifomora ragira tuyi kama itokeza umugabo w'umunebwe akama ifomora agira umugungu mwacu w'abasitiga siro ni wagazo yakundaga gufomorera inzoga biteye ubwo akama akayifomora muziki tuma ibintu byabaye uruvange ari urubanza naraye numvishe ntababwira numvise rw'umugabo ino rwabaye ninga muziki tuma ibintu bikivanze kuriya nuko ibi tuvuga ngo twarabyumvise ariko tutarabitahura umunsi twabitaho nanejejwe n'aya matabiri usarire hari amatabiri amwe bigeze kuvuga tukibarugura iwacu turi mu mahombi baravuga ngo umuntu wese ngo agiye kuzurizwa mu mwanya arimo ico gihe twabanaga na mwene data gatabazi mu mahombi nimba ari mukecuru wapfuye Nyarujamba tuzosobanura amandiko sinzi nguko aravuga ngo umuntu wese ngagiye kuzurizwa ngo mu mwanya ngo muzandike arakunguta ibito kumukecuru ati bana mwandike umuntu wese agiye kuzurizwa mu mwanya wiwe none twabyumva twibereye ruguru umuntu turi muri busoka bene irya y'umujugujugu bamwe bazanye ibigori ko turosa mu mawombi umuriro wase w'Imana ukareba ibintu bigiye kuzuzwa mu mwanya wabyo ukabibura ugatekereza igihe abantu bazogira amandi mwikanisa ukabibura ugatekereza igihe abantu bazokritika gushamburiya ibihe ko twabimaze mu mihana ruguri wacu ukabibura ukareba igihe abantu bafite inshingano mu makanisa babimbe nkatwe inda zizoza zitwa izabo bakazi n'abakeka tukabibura tukama tuvuga ngo ibindi bizo twa twagaza twigabura tukaja mu butayu bamwe bakaja kurya karingi abandi bakaja mu butayu bw'irunda abandi bakaja muri Kitavi ngo twese tuzohure ejo ngo kumugoroba ngo ni kwi sifa kwa Mungu yeye mwongereho ngo amen ariko bagira gutya kecura kunguti karatasi ngo umuntu agiye kuzurizwa mu mwanya tandi la kosa sila belgarde namani jamani kwa shamu kasolo ya namani jemadari wa Shamu kasolo yake ukoma alishinda vita vyote vya Shamu kasolo yake ukoma kashauliwa ewe Namani wende Samaria ukoma wako utapona. Namani yoza yumvijwe ijya gakobwa kakanyagano ariko yaratarumva ibanga haya mubwira
yari atarakomprandere, yari yantandere ariko gukompore na byamubanye ikibazo. Umukobwa akamubwira tumakubwire iwacu haba Imana, imuhira haba Imana, yewe genda mara ya kwanza hakuna, mara ya pili, mara ya saba na nane alitoka ndani ya maji, muzichatumye ava mu mazi ari mwengine, ko yari yumvise yuko kwibira muri Yorodani hari mwibanga. Nimuvuge ngo amen. Sifa ni za Bwana. Duturanye n'abantu bateza bumvibi, baza batubwira, baza batanga iki, ayiwa baza batanga icyacumi, bataza bumva ico kivuga, baza buzuzwa, bataza bakenera kusoko yo kuzuzwa, baza banezerwa, bataza bahiga kumenya hirya y'umuneze. Umunyabwenge buke wese azagira ngo hirya y'ibyazi nta bundi bwenge buhishe, noneho agahota. Ariko umunyabwenge nyawe ahora higa hirya y'ahwazi kuko ari wo hahishe ubwenge. Umutaramyi tentation otala ebeni ya sobenikation encorme feni encoscation. Nimuvuga ngo amen. Umutaramyi busoka y'uburandura nyayo ihora ibaza ngo ese Mana yanje we iyi ruga mvuze hirya yayo hahishiki, mbwira bugingo we ntabara menyesha hirya yuko gukomera kuko uyu munezero hari zihe mbaraga ungabire. Niko mfurero bavuze ngo ungabire tata, ungabire jambo rya nyuma ndasoje. Nimuvuge ngo amen, nimwongera ngo haleluya. Uwo mukobwa yabwiye Namani ibanga. Namani kubera kumva kaka jambo wavuze, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Namajwa hujijwa zavuga neza akumvikana mu matwi, siko? Ariko kumenya muzike neza bisaba kugera mu manote, ukamenya ngo naho ni muri do, hano ni muri fa, wabikombina bikaba variable mu matwi, ari uko wamenye muzike. Ijambo rya nyuma, kumva nibwo buvumbuzi bw'imbaraga z'urugamba. Ndasoje. Kumva nibwo buvumbuzi bw'imbaraga z'urugamba. Mu rugamba iyo aduye arashe mu rugamba, umusirikare kamirifu amakuru twumvise mu isi taza mushoka musubiza, kandi ni amushubije azamusubiza kamwe ko kumucokoza kugira ngo yumve imbaraga ziwe. Imizinga bakarekura bakumva hagenze kino kintu, komanda akavuga ngo ni mukatinge, bamwe nibacinzira yo hasi, abandi nibacinzira yo mucamu, aba bandi nabo nibadivasinge kwano kuri tambarare. Bano bari kuri tambarare bitonda bakatinze bace imicamu kugira ngo baje guhura nibasaka. Bano babe bakatinze bino bikoresho ndibona uko bihunga. Urugamba rukarangira saa 3 bo rugwanya iminsi ngahe 10 cyangwa 5 bitewe niki na strategy yigishijwe ico bita tactique de combat, azi strategies urugamba. Yabonye turango ntitwova mu aduye, ariko naca hano uyagacano hano imbere tukabateganya n'izimbunde zibiri nini, baramba baharanira hano ngo niho mwisuzo iyi micamu yo hasi yose yaciwemo. Amazi imbaraga zaciye muri ya micamu. Tegere mbabwira ngo imbaraga zaciye muri ya mica ziza zikora igitanga. Tweruvu yafashwe, iki ya tweruvu yari yasaze mwira yafashwe. Aho bavuze ko harimo na RPG 6, aho ngo na box 8 za SMG, aho ngo n'amateko azine n'icombo. Niki cabaye mwumvisho shaka kugarisha muzi cabaye, habaye amasomo ya tactique de combat yashizwe mu yarenze kumva uko shebuja yamubwiye ngo dore tactique de combat, yarenze kiongozi uko yamubwiye ngo dore introduction y'igitaramo. Introduction y'igitaramo akumva umuziki akawumva, akamenya ko atamazamuka ngo ahumagira hakiri kare kuko aduye ni mwishi
muri zone zamuka buke uzi ko umutaramya azagira uca akavuga zamura amatwi akicecekera akareba kuri gapapa kamukora ikike akamusingiriza kabiri k'igitaramo akicecekera buke ejo gaza nko muri zine twero kumva n'imbaraga n'ibanga rikubiyemo imbaraga zo kunesha urugamba. Umwanditsi arandika aravuga ngo mumenye ko abo turwana nabo ngo sabambaye inyama n'amaraso. Mwumva ukuntu yaravuze ngo ahubwo ijambo rya mbere ngo nabategeka isi, irya kabiri ngo nabatware, ica gatatu ngo n'abafite ubushobozi, abafite ubushobozi abatware abategeka iyisi. Umwanditsi wo mu Byahishura avuga ngo wasiwe ngo wajuruwe ngo nabagutuye ngo mwishime ngo naho wasiwe ngo uboroge yuko ugushijishana ngo kubera kumanukiwe n'umurimbuzi. Warangiza ukamusimbuka n'ubunebwe ngo bakubisemo ngo tumukanyage Satani ngo tumukanyage, aza gukanyaga ukarinda usaza arambirije mu mutima, bakakugiraho umuzungu uko bakagukuraho ishupa wavuye mu nama muri Ethiopia, bakagukura ishupa tugaceceka abantu bagaceceka. Uzikiza kibitera yaragukandagiye uzuririmba utumukanyage nakicecekera nawe akavuga ngo tumukanyage haba hakanyazwe ndi eyo Satani arimo ngo tumukanyage mwanadamu nawe ukarimba utumukanyage Satani. Nta buryo wokandagira ico, gukandagira ico nugutahura imbaraga nizo zazigwesha gukandagira ico umutima wifuza gukandagira. Kutahura kumva n'imbaraga zo kunesha urugamba. Abo rero tunigana mu gitabo cy'Ikirundi ngo abo tunigana nabo turengukana hejuru nabo sabambaye inyama n'amaraso. Satani uzugutera uzugutata agatera akarasa ari mu mitekerereze. Satani uzurasa mu mitekerereze aza yadvasinga akamena ubwonko akabushikamo akarasa mu bwonko hagati. Satani uzabadvasinga akarasa ari mu gatuza mu mutima imbere akagusohora mu materaniro ukaja gukora ica akakurasira kuri rutari akava kuri rutari urebe hano akava kuri rutari agakandagira ukirenge akarenga mu gatuza akinjira akarasa akagusohora mu materaniro. Warangiza dore ibanganire twumva ibingibi n'ukuri ko bakristo mwumva ibingibi kumva ibi n'imbaraga zo kunesha urugamba, kumva ibi n'imbaraga zo gutsinda, kumva ibi n'imbaraga zizazubaka clôture zikakwimirira ugasanga kurya bagaza bandika ngo muri Kongo ngo shemesha ukazutekeza ngo nukingura harasohoka muzambwa zindange. Iyi Bibiliya ni clôture y'ubuzima bw'umukristo, n'urupango umuntu atosimbuka. Kasionyola bagaza bandika muri Kongo bagashira n'ahandi bakandika Kasionyola très danger. Dore kumva ibi ngibi byo très danger ku mutima w'umukristo. Siko bagaza bandika nika Kasionyola kurya bagaza kubwira ngo ntukore kuri la mitaye yo hejuru iyo bwije bazayicomeka ikajamo kura iyo ukozeho direct urafatwa. Yemere kanteri haleluya. Haleluya. Sema mina. Atukuzwe. Dore kirinyota danger très danger Kasionyola dore. Na iyo bino bivuye mu rufkabi, iyo bino bivuye mu nyandiko bigatibuka bikaja mu mutima ukabiririra ku Mana ukavuga ngo Mana numvisa yo naratangaye. Erega ubukristo ni persone vivante, ubukristo ni ikintu kizima kirya gihumeka kivuga kigenda. Nukuri kose ni ubukristo ni umuntu muzima uhagaze muri wewe aza kubwira ngo ndanze, aza kubwira ngo kino oyaye. Iyo utagaburiye ubukristo haza havuga ikindi kitari bwo kiza kivuga ivuga inyuranye n'ubukristo. Ariko iyo wagaburiye ubukristo haba imvugo izivuga muri wowe kandi kizobikwemeza nuko uzobigenzura uzobona imvugo izivuga mu bandi muturanye muri quartier wowe itazivuga muri wowe. Uko mbabwiye n'ukuri kose kw'Imana hari imvugo izivuga mu mitima y'abakristo itazivuga mu mitima y'abanebwe, hari imvugo ziba mu mitima y'abanebwe zitazivuga muri twebwe. C'est une personne vivante, que ce soit la chrétienté, que ce soit le paganisme. C'est une personne uri vivante utuye muri twebwe uzuvuga uzurya uzuhumeka utuye muri twe. Ariko dore umuti
imepatikana dawa, imepatikana dawa, imepatikana dawa, imepatikana dawa, imepatikana dawa. Muri nzaravuze ngo kuna dawa imepatikana. Ndio hivi timuona izi mpapuro iyi mitume ningaje ibitabo 66 iyi ni kire, iyi ni dawa yabonetse y'ubuzima rukristo idakwiye kuvuga ngo narumvise ngo barabwirije ku makutano tibuka birya bavuze ubimeta en pratique ubishire mu bikorwa urabuhaye umwidawa y'ubukristo uko nukuri kose urabuhaye bakakurotire danger de mort, danger de mort, danger de mort. Hari umugabo bahagaritse ngo yavugije ipendo ryarangamye mu matwi ariko naromero hana makwere Tegera Yesu yewe ariko imishasha twahuriyemo kuvuga ibyayi biraza gufuduka to umugabo ararisigirije araritera ikunda arisigira sai naje kako byaritsenda kumera akubwira wacu ndibankundege none mbona sai umwana mushwatsi toni nawe yamasana nutumvise uko mubwiye ya uzozo numva ndakwihanangirije nimuvuge ngo amen. Umugabo arariterera bagenzi baramwakira araritera wabati ndaguteka ipendo yibye ipendo no gusambana ipendo yaravuye kuroga ipendo yaravuye gushorera kimasa cy'abandi cururayi hari kimasa bari bamufatanye muzo yasubizaga amaparuwasi azofunga amapendo nakiraha turacayajegeza muri uyu mushasha nimuvuge ngo amen. Ico naringendereye niki, ico naringendereye niki none jewe nahamagaye bagahara abagabo bacungaje twari turi kumwe ndabwira munumve nakene ndatanga ifaranga nguri caye mutegerezwa twari twatuganira nabo mutegerezwa gutesha agaciro ibyo abanyantege nke babatangaza mutegereza gutesha agaciro nimba ruhana mandu umusambanyi ndababayiti yanje bazontenge kugira ngo nabandi ico bita igihano public nukugira ngo nabandi babonyuriye batinye runo rukoza soni rubaye siko bimeze ariko niba amabwire y'abadayimoni ashaka gucogoza ibyo kuri podium akwiye kuba n'imbaraga zo kubivuguruza kugira ngo abantu bababagire niko yabwiye umugabo wa Yezebeli n'indarya Ahabu arambwira ati uyu ni Eliya nobona wateje amapfa mu gihugu naho yibereye ku kagezi ciyo nikiza kigemura ati niwe wateje Eliya amubwira ati Ahabu urakungura sha ataya amapfa yatewe nawe n'inzu yandi n'inzu yaso mwazanye ibigirwa mana na Yezebeli mukawe mubicumbikira muri uyu mudugudu mwe muri mana ya Isiraheli none ngo Eliya ni wateje amapfa umukecuru umwe yigeze kunjariba nicyo nshorejeho mubidegunja kumurega ku mana nuko rero ibindi nzobibabwira kwera ko nabarangiye iwacu mwoja kumenya uwari we nimuvuge ngo amen nimwongere ngo haleluya amen mureke mbabwize ukuri nituzaduhura n'amajire bube nangaye muzoza mugira abagabo bazima twobona ifaranga zintuze zicaye twegerane pasteur ben kuduhamagara umuyumbe tube nkabakoraga uduma kiminsi 2 turege bene uyu muntu kuri Yesu tumubwire ngo sukuni gute papa imani zivugana n'ishuti zayo ibi mvuge kuri rutari kugira ngo ducanuke imani zivugana n'ishuti zayo kavuga ngo mugende muzohamba mandiko kumaza 2 gusa ibindi muzobindekere ukutu muzamubwira utugira abanebwe bona ni karatasi ya mandiko yambaye inkazagaza zisura bakavuga mu yahambe ngo inyakagano ngo zisosura zisuruka zitanyazwe zigasuruka hoca atanyaze mukagira ngo umugabo w'umunyamurenge w'umunebwe yona ni karatasi imwe ya mandiko ihamza mu mayira 2 nimwegerane nimwumve bino nimugire twumve bino ibi dorumuti haleluya ariko wadawa we nimwumve dorumuti yeme we nimwumve bino patro wadata we dorumuti nukumva halima salima
ukumva ibi nukumva ibi iyo kweli utabyumvise kweli uzudutuza mu gihugu cy'ubufarisayo iyo utabyumvise uzutuza mu gihugu cy'ubufarisayo bigasanga cyagiye Paulo yageze ahandi ngo asanga ikimenyetso cy'Imana itazwe nico gituma abantu bari kugira ishidikanya ngo mu byo abantu baye bakora nimugire twumva ibi kuko kumva ibi ngibi bizodutera no gukura abandi bantu mu gihirahiro ngwino wawe narondogoye bizodutera guhamya ibituba mu mutima enti yarondogoye tarindi jambo buntu bw'Imana butuganze barikiwa sana